Ni sambula vinaka na turanga na marama dhorbo na ngone leo bakaki na biki mnira ngone honi ndo bate ting mena nanda ngono baru taki ngo na baki keli kanda rungo dia na radio Fiji wana ndo mo ibiti ya sarabi saratale tinga na FBC TV ka bo bini vinaka na numni ndo bate ting mena bi mazawa bo bini vinati kana nanda ngono ni mai nanda bulangi na turanga ka ngarabati ko endo na tamba ni bingarabe na tamadada ni ubisa na ngaibong madala kina na kena boa Peritania na Cybercrime Unit. O boa pinipina ni satiko satini cheme salabi ka rao ni keruna vital no tigani na nandanga una baru takiongona ba kekeli ene kabendinda ni mbula binaka satini labe dere rendo maka na bikinda bagimandanga na nandanga una baru takiongo veira ra ndo bote timo na nandanga una. Mbula binaka nai. Tomanda tu bikinda bagitiko bikimnina bagarun tingo mena sigile bin singindai. Na tamadada ini bingarabi kito bingarabi tikina na nando panua na tamadada ni bibanganggai na tamadada ni ubisa na nito boli bola ingarabi tambagintua na kiana banganggai na kiana busukin alawa kapakan tingki na mona liba me bakanta sa reda sa bakang gitu Bagaran bile ba nanda puna na ngonin dindai na kena bakang tagitu na mon libo na telefoni na laptop kena bika bakakina me nda bibu sakikina nda baku tukutukina ka bau sibi bakang tagital tunga bagile ba bibu ni taka so ena nanda bonua ena ngona dindai ka karabati ko bakang tambagin tunan itu tambana na tambada ni bisa na kena banganggai na basulawa ka bakang tagikina na mon libo na laptop na mobile phone kena bika bakakina Pinaka satini na nomuni isa tegubu muni ngaraba se sa tegubu me bagandike bisar talemandanga na ngongo na zaka ka boeduritiko me na nomundo tambana na ken rauninga ila indua sarezo ko na bugni law romantanga ni bang madalata kana mbalabu ni ngona sa tegubu ngwinga rabi me keno kila ke bakanda rede lesu na mona libu asenge bida wale tinga ngona embaki na ken basi ka mena nonta punua na kena saba kaya ngataki esa rambo ilebu katotolo sarre kena kaya ngataki. Ya bina kana ya kila na bia rusang wulu tul sebulan bek sauti si sangan nindo na beka baka mon libu mai tu ena kena garabi na tabi nonta punua garabi ni taka ena nonta bi bola ngoi na kawu kila na tinika dia sunga wulu kelima asa 3 mbito mikina na nona Windows products na company ngo Amerika na Microsoft kilana kilile butiko na burubura lebe weekend na bola enda baka ngata na Windows products tinika dia dos ngul kelima sa tika bu me mbito mikini itu bona nona products na company ngo na Microsoft sa tika butala na kena tete na bisi burubura na kena baka ngata na personal computers singa wala na ni bola Sandi o talenga ni na bale na kena market ta kena pakanga ta kena personal computer so kala no bonua tiga butiko mai nambe gero nonto le kena sa tiga bu misa tosi tiga mai na kena pakanga ta kena mon liba na bi bono ni daka na bi korni bulli tosi tiga na kena pakata bulivi na computer education na bi korni bulli so na no bonua kito na nito tambana ya tiga bu na mbaki ronondo lu kavitu na lo mani tamada ni visa may na ni to rede ni sa libu na kisi sa reporte tekitu may bakanga tekitu mikin na namon libu bakanga tekitu mikin namon libu na telefoni biko yake me bakasa bakanga tekitu nongonongo sana bia yambaki view tigo bakada na kena view tigo may na nito yamba na nito tambana na lomin tambada ni visa sa bakram unit kito daga na rukuni wali bola liu ni be bakanga in tambada ni visa CID headquarters Kakito ngaraba baka tambigin do saranga na kena bangangkai na bi reporte so kito ndo dingo mai na kena bosu kiti kuna lawa me bakanya tikitikin na mona libu. Naka satini labe au kila ni nangonongo sabaka me sara totolo ka lebu sara na kundrus ya nabi wadada nimbe ka embasi ka me nangono ndongo itebuki ni ke bandari delesu Mena rono undo lu kaziwa ke baka nando na banana no ya nano mundo ate bumekin. Iyo, kila na rono undo lu kavitu. Kito ate bukina sa ate bu na kia na tosa take talanga me bang malua na bi ripote so kito undo dingoma na nito tambana kia na bangangai na
na vi dala so na bakanta kina mon liba obia bakreta ko ngi ke ni se ngolenga ni tiko na tambane ni lawa na nonda wanua na crimes decree tini tiko na kene ngwase ko to tiko na computer offenses e ngaraba tambikin do na kena bakanga kina mon liba me mbusuki kina na lawa yo isanga itu lewutale na bi matangali mbosulawa ko ede tungo nonda wanua tiki ni mbosulawa ya na mon liba lebu na bi keba kandana bakasamata kana bi mbutako lebu ya tiko na mbutako ko patapate relangata ki se organized crime rendo bakanga takikina na talibu ni merna bi busakiki no ire baka dorsonito bango sangendo nito itabi mikitondo lei bakasukumu na mai na bi ingireso ko rendo takaben talibu ni me kito nangero ni banganga kina sona kisimpeka ko ya tu ko ngona ke baka no madal takana bi kisi so ko bakanga takina mon libu itu sona kisi taleso ni yokati na computer offenses yo tiki ni kisingo na kena bakanga tiki na mon libu so mbaka na mutako e loura yo ko mutako ka tombuki ko na CCTV ya yokati ko ni to tamba na balete ni na ibaka ndina ni mutako loura ya na CCTV footage na security camera ke dongo indole ko tamina bi ka ngori mi kindole bakanga tek mi ibaka ndina na lo ni mai matabiloi na vale busara satini labe bobini binati vale bo ena bunna munindo bating mena nondanga uno paru tak ngoni baki keli ena ndo manda nanda tiengu hena ngoni baki keli yo sa weekend ba kitali tigana nondanga uno ngo bobini binati vale bo ena bunna nanda sa tihubu bakilati mo ina vinga rabierto boedora na cybercrime unit me baka tigo kino satini cheme salave ena nondanga no baruta kingo ka ndona tikino ni barita tiko ni na rambo ilebu ni mona libo na kena banga taki ndona ngauni sala talwe ana no mundo sandike batalenga na itamba karando tu na be bonua ka totolo saraki na kena ndo zingomi sendo loura yo koe boedor na zala ndo talenga na tikino ko kasambasi ka bolebu sarati ko se ko ni tutuku ni kena ya bala titi konon rambulo ira baka yang tagatiko may na taliboni kina taliboni na ngauni sala zabo rawan nindo bibo sala taiti kina na buni ni zala talinga sate ko umbasi gati bango wenanga nai libu talinga na bi report so kitu sa vingwa mana nitu tampana membaleta na kena baka yang taiti ko na kena baka una bi sombe karabi busa kita raba ko tsona bi busa kita so raba ko ya lalo da ni taliboni baka talinga kina bi rana nonda ngoni rapa kita bita kiru tu na kango kala ngoni sember mikina mon libu endo la kutunga na bibu sakida na do ba tu itu na iyo na criminal intimidation do benga ida tento na kai le bosa ta kambega indua se la kambega na bosa bosa da se ngani to iso na bosa ta kilikili na ngonongo ngona sa da mikina na telefoni biko yaki to tu batanga ni rebu saki sarba ko tane text message ba ko ini kina sona bi talanoa senga begini kilikili suara bi senga bi maloi benaka rasa mainan non retukuna na kaira be dauraka sarbakuta na text message so be barita tiki dan itu tamban na sa vingoma ka wanga ngatelanga ile bune wikisi ka okatiki ne kena ba kutiti ko ne bi tuku mango na mon liba na harassment back ke na yana babalang harassment na blackmail na threats kena abusive messages ngo embek na dana babalang ni report so kitu sa tingo marawa yo sa tutal tunga na tambane ni lawa ko itu kan nonda law ni nonda bonua ko sa raw ni so erna bangangai kambite kikina so ne ni tukisi sa tikunga na mati bilo ye so embek na offenses me baka na criminal intimidation na annoying person ngo ibida na bi offenses ka so sa rambite kikina ka sa tikunga ni na ni tukisi na matebilo ini nonda bonua eso sa kunisar ni sa tusar na kinri tutungi mempaleta na vida leso karamai bakanga tekitukina na mona liba eno nonra baku titiku sini tuku da baku isi bene kana ke bakai ndo matu mega weekend menda baku to sone ya lalo na pornographic materials na ngonongo so ya na mutu me okata tu mekani viwali itu kan no offense ka baku to kai na trafficking obscene publication na trafficking obscene publication eno no baku to endo na ya lalo da ka tau kilikili wa endo tale se pornographic material
na ranyokati ke baka nangole na ko wako tuwa isengini talitaka man le report taki na wisa sanangai ba kusuku muni mai na wingo ni sale so bako kinele lo dhake bako na email se soere na bako tena Facebook se soere na bako tena nonra telefoni biko yaki sana rauni na mbita ke baka ona bako te bitiko mona bako tutu eso na ele lo dhaka man li sengini talitaka ko i ngoma mbeka se ko rei na ele lo dhango sa rauni mbita ke na tambani lawa kabako tokiti kuna traffic in obscene publication. Pinaka sa tinilabe, niyo ni vang madala tagatiko na vi dala kizinguri. Membaleta na kena vakayang tagatiko na taliboni na mona liba-liba. May na ngauna daw tigabuki na may adobanggo, na kena sala ki ado sara ki na tambana nilawa, na non-rebele wai. Sambasi gatiko sa raw-rawa na kena laurai ni razalan dina, may na namundo po ang dindik? Iyo sa may nanguna kito tigabuki na, kitombo kalungate ni kitombo tingko meso na bibuke birto na nito tambana ni wise soare to me bonotani mai daka tuke sona wuli bale tongo singito na kabo weekend na kana lago tu mundanga mai na monelibuli sana technology nangona sanga yado miki na nambosula na monelibuli ba ngo indo na tambana bu mundanga wikito na tambada daga nyo visa sember ni kito daka baganto na matangali bibanga ngai bango sana matangali Talabango mena de non bonua vida na biamba kisauti saratondo ngoliti ko may rani ni memitokani radaka bakata bibanga ngayan tamada ni visa mena bibonotani merra may daka wuli beki mami vida na wuli sa may daka tikono bonua non revivo kitunga mena sangay mena kana bakara ramanta kina bibanga ngai yana tamada ni visa bital nga ngona santo ngoleni rani tu tokani kina bi sa urubura kina bibona ba dorikina sono wuli mele ba dorikina na wuli mena baka raramataki ena kena sangai mena me panggang gaitiko na tambah na nambosulaw na mona liba ena ngonongo sa ruta tikumbe ni sibeti ko na tulus nga wuli na kisi sa tikungo birto na matabiliway kini balimbalya kaya baka na baka doritiko so na dala baka yung tingin mona liba sa tiko na tambah nila sa araw nyo ng bita kikina sa araw nyo na kawin ni kina bako besu, sa araw ni kito na may bakataringo kina, kito na besu ki kumikina, betaki, kakawin ni kina nonda matabilaway sa tiko sara sa vida sa tiko na nito kisi, sa nabi sibiti ko na rusang ubul na kisi, kuwera sa tao na kinrito tongi, yan nonda matabilaway ko nga na, may na nito ngono kito tiko bukina, tiko may mga malo na nito tambana, may na nonda bibuke so era, sengaw lang nga ni bibuke may bunotan, ni bibuke talaga nonda bonua, raw kina mikitu sa tiga bu raw tani kina bagabina kana dagdagan ni tamban bina balebu saro bo bina binati balebu be satini chemesa labe na buni ibe kaisor to binga rabiti kina karani bo matata tagiti gaina nandanga ngoni ba kekeli biwarara matag sartali tinga weekenda nanda semoto mai radio Fiji wanando mai vite ba kina na FBC TV ndo mandanda tengu ngona ni ba kekeli. Ya bo bini binatay bale buna namuni semoto mai na wakanda na buni ulutanga ngoe ulutanga bo karawan inda bakeleti kuna nondo to bingarabi na cybercrime unit ibe kimuni nando bati mai nandanga unongo sandola talitunga na taliboni ke kai tingo namuni bata taro ningir mena tolu ro seba diwo seba kenda bitu tolu ro diwo seba merani na somitiki na keso na bata taro seso na kai ni lezabo tu ka bingarabi tiki na tambanongo na bungi baka tag ni mona libo na taliboni sa te ko bingara bitu na ngonongo katu na kiana tambana kartu na rauni banga ngata letinga na vika rauni na basi kina ndona tikinongo ka na bungi no mundo tambana ukila ni bingara bitu na leoni bonua se viki mundo na boile silesi sa tiko na be misine so ka rauni be se matikina na no mundo vingoma na be tuku keba kai mania do yani na be kunru bango Pinakanay, iyo sa tiko bikito so nabi yaya nilakaka so kito warin baka nga taki. Yan kena po sampai kapapala nga na-extract tagi lebi may ni na vi wakan dinindin na katuya na loman ni vi yaya baka mon libo-libo so baka na talibon batakin na laptop roni kito na wakan tikya bakina
nabi aya pa kamon liwili sa tiku bikito so nabi nabi misini karame kito nanti ka barokina nabi kai tiku lamani mon liwili pa ka nga taki mbaka na mbasulawa kami kito ko nabi kaongo kinabi kina mata bilo ini nonda banua nabi misini ngo senga walanga ni daroni bulia walanga nabi store tungo bulia seranga me baka tambikintu ana kana wangangkai nambasulawa na mon liwili ba rapa nga tanga ira nabi tampana baka lawan na law enforcement tampan nyo visa baka talangkina na matiba lo ena kena bangkang gaitiko na siana kena kau lebih mai nabi baka ndina so ketu na lo mani telefoni siana lo mani laptop mena baka ngata kimi baka ndina wa baka matal takitiku luyan kena baka ngata kitiko na CCTV me lori kina nabi baka ndina so sa itiko na misi ni mena roni ko lebih mai nabi baka ndina siapa kena bakalang na electronic evidence bi bakan tinindina baka mona liba meron ni koyani meron ni ngelimbiyo ni mate biloi me baka ngataki yana lo ni biloi ke baka sama ni lagu na biloi ni kisi dan tikina talanga basi gatiko ni berma dan yuna taronga na tikinungo klan indona kanda na bi baka tataru ting mai ni sambulo binaka nang ni baki keli ni sambulo binaka ugo kumpulo tanga bona nonto bolang dokai ona na bujuk na nona mata lama nonton dok bulan dok kayak na buku ni yang driver tu sa orang baru cuma main nonton bulan undang na nunggu tahu go na buku terangan ni kawai go membeli teso na di kampanye racu menentu orang go kategori tu na LICI waktu na CDP menentu ciri-ciri cikin oke na customer mengira tu ndiri cukup bertu nasuk mana main telefon balatin ni ortu sini ngiri cukup mayo kima ngiri cukup ini yang tu nak kawai cukup balatin ni konsol matanggal mana banyak dan tu tumbuh macam sana kata-kata ni sana pun dan tu bolak serengan ngira tu semua main sandu tangkir bacing ni saya bacing kan tu nak telefon ni kerana tu semua main gay rendu bebe kami saya bolak serengan bukan itu nak apa kalau matanggal yang dan tu mundur lele teman ada jadi matanggal kampan tu masalah tangkir mana mana sana matanggal kawai meron ni tuvo ko chikin na non rabing karabi bikilo na lele mo na balebu sara na buguni vese matiting mai na nantanga unongo ni baki keli ka sandola bitikin na taliboni ke baka itiko na numuni bata taro ndona tikin na ureza tiko ni na taliboni ir na lubianda na kango sa na bibu bale na bi bonua ke zendala ko kina sa anda kinda dalata kana na toso ni bikar sakila na lubianda na ngunungo ka rawa nindo na ngaraba talitunga kino kimdo na bibarara mataki membele tana baga ngataki ni taliboni se na zabana na mundo ibaga salna simulibni ko inakanai okelango rento na tikina bimbi telanga weekend baga bimbi weekend na baga matu bale sa tiko ngoni sa libu talitunga na nonda isul sa baga ngatakatu na telefoni biko yaki mobile phones itiko na program kaboto kay tiko na child online protection na non ratang ko mai ko ira ngon lalai na non ra baka ngatakatu na mon libu sa na non ra baka ngatakatu na internet obe baka matal tanga baka leka na internet sa na weekend and kula libu sa tiko ni kana baka ngatakiti ko na social media sa Facebook na Twitter wir na non da ngon elea na do doro lalai non ngon elea en non ra bibo sa kitiko obe baka matal tanga weekend na nando buru-buru nando bulit yun kinungo kitundo baka manalata sa tiko so nakategori ni oiran baka na oiran nando umbasulawa nonra inaki baka tambagin doa nga merabi baka lolomataki na kudu na nonra takaba na bika baka loloma bir nangone na abuse, sexual abuse sa tiko ngo na buru-buru nando bulit yun kinungo na buru-buru ni mo nalibuli ba to kay na cyberspace na internet ba to kay tiko kinabalambal kay bakanta bakang tagtiko na Facebook kay bakang tagtiko na email kay bakang tagtiko na internet ko itiko na buru-buru ka bakto kay tiko na cyberspace na tutubatan na buru-buru ndang bulit kinungo kinabalambal na threats itiko na buru-buru ngo itiko talangay na cyberspace iyo itiko talangay na cyberspace so ko era na biya bakang attack na mo nalibuli ba merna pakasurara ka pakatotongan iki na nambula non rambul ngon leba ko si bibir ngon ele wala ye nakakitundo tugon itiko that
that there are people in cyberspace or waktu kaitu ngo na cyber predator si ndo mbeka na yada ndo urong liu tunong ngo na pedophile wirongo enon rin na kibako tambagin duanga mera baka surara tikira mera kuduwira mera takawa ni tobo kuku wir na ngonela bako si wir na ngonela lala ye wirongo erando tu bakale bene bibonu saranga erando lasama bakale wir na ngonong ngo na Facebook baka kaitu na social media na chat rooms na forums na puno tukina wir na matanggali bango ko non rin na kibako tambagin duanga mera baka lolo matikira wir na ngonela ko ngona na nitu ibaka sala wir na bako sibi bi kenda nitu mutumbu na dati ko na ngonong ko menda sanga menda en raba baka binaka si odi na lubi mo ibu sakiti ko patikidi na ngone ibu sakiti ki na Facebook ibu sakiti ko na Twitter ibu sakiti ko na lomini cyberspace odi ibu sakiti na baleta na bunongo o ko ibu sakiti ko misan kantua o ko irito ko ni sanongo irito mbenga ndo na screen singi irito ko ndo tamata kene balen na kakitundu tukuna anybody can be anyone on the internet dona kando bagali bungo na Facebook na kena mbuli na fake profiles umbulia ndona rere ni ndona tamata isengeni oko indina na matangali kena mbuli na fake profiles ngo erando bakanga taka mo na pedophiles mera siwata ka mera rauni nira vosakarokin no ira nondang nele olalai ro ni rembitu tumbe kama indoni tambo ni tono dorobu totoka dorobu rere binaka iyo maindo kuna maimur ko anda mitu kama keyboard ko waku tu kama tutuk endo tental binaka satin labe o bobini binati ko ena nomuni ko tadakti me na banana lungor bleta ni okila ni ndo na bak dina tagatalanga ni be ngauna so embasi ketikine so na lenga ber na lubenda sara talanga ni na duruti umay na bingarabi ka rasa ngarabati ko kila nangayo ni so manatiginongo enando mandananda dengu enangona ni baki keli sa wikinda bagitali tiga nangona ni baki keli binabole buna nomunindo bating mena nandanga unongo so wikimni enge kilani tiko na tambana ka bingarabitiko meba ka bingarabito kina satini ilave karani mai pamatata ki biwa enrati sartalitinga bikenda ni tumbutumbu en ngauna ni baki keli ndono kanda satingo ni sambula binaka nanda kono kando ya toluroro seiba diwa seiba kena bitu toluro diwa seiba andola tikina na taliboni ke bai tingo muni bata taro raunyo ningir mai en nangonongo o bakasamataka ni nangonongo sa baka embasi ke lebuna kisi nanon randoula kisota na ngonele wali yado sarkina na kudu ke rauni oni na bagarita manda emboso e biwe kani en nabuni kena ndodingo mitingana itutuku nanon sabi talano lotu en nabuni bi e kauni sabarita tongor na cyberspace ka na buru-buru rasambulo tukina en nangonongo pinakanai kila sa bidana kisi sa bangangana ni tutambana ena matanggali wikau ni kutataki tiku me bangur na non rasote tiku na mona liwa kamani la yado sarti ki na sona lenga bidana ni tuki sa tiku na matabilawai sinero ni bangamata latagi ke mbali finisa na tiku na matabilawai ni tuki sa na kitu sa tingo matiko me bakau suatu kuno tiliu bidana bi reporte ka reporte ke bikitu membaleta na sota e taka na mone liwa kamani lewe yado sartikina e sona lenga nangoner sana le sota kina na buruburengo bako madal taka bikimuni ngoi roti kana buruburendu indui endo na virtual environment endo na cyberspace kando na physical world kando mbuluti kina ngo na bibusaki ko sa taka tungo wakita bitikino klara wakita bitikino randa bosi randa ngonele lalai na bibusaki na kepakaro bibusaki tiku ndono duru kino ndono ngonele na cyberspace na Facebook na Twitter ro WeChat tikitiko na Viber na bibusaki ngori na leitininga men sangai medanga ndono sot in physical world ngo wana mo buru ndam politikino ngondo nito ibakasala na nito tulitiko na internet safety tips so na pagamatal tango bikum ni ndua na nito ibakasala pakatukai tiko na flagit na kinimbalambali kapaka osama ni bibusaki tiko ndona ngonele o batiki ndona tama ndua na
ena mona liba ka sa tukuna mo yoko tiku misana kantua me rusota ina ndono vanua na flegit na kene mbali mona lako bata kina ndo tali kepa ka monrole sota mbeka i mbeka na vuno skuna pak se mai suba pak se vina vuno monrole sota kina e vinaka mona lako tiku kepa ka ngonele au mona lako bata tiku tali tiku kina ndo no mitokani se ndo na responsible adult monrono ngole bata baleta na vuna kepa ka na ridiani kepa ka ndanga na baka sukumuna na vikisi ada mai na bebonotani levu na vi ngonele olala yurni teenagers e baka lengai sarangana non rombula era kudubi karalambati men na non ra lakondundua nga kina matingal bibu sa kipangor bibu sa nga na mona liba rangai lakondundua kepa ka weekend na baka rongo tiko mai kepa ka na tiko na nomu internet kepa ka kila na bangare na Google reno tape takana dani ngonele ongo Ashley Hall mai Ngilandi kisi rongo levu mai Ngilandi membaleta na non roa sota batike na ndua na social media bitu tu mena turangango ndona kene tamba ni ndono dhorobu revinaka sengeni kilao Ashley Hall nia endo vir saranga ko rendo daka bani na tobuko ko virna ngonele olalai se pedophile mani role sota ngolindo ndona ngonele ongo kamanle bagobuna melei bakalengai sarkin no nombule kudubi daka biko ni tobuko ko kene tini ko lebi sarkin no nombule ko ngoni to bakasala ke osama ni bebu sakitiko sengeni ndona kenal nga na bebu saki na ngono nga monro na leso tikina ne to bakasala mola ko batikina ndon responsible adult se ndona no mu itokani walaka monro na no leso ta batiki ko ndo bebu sakiti nguri ena mona liba na ko barita tiko ni tolu tiko na bakasala ka kene matayo ya rotal manani na bande otagiti kon ruatale me rawani rana kila mulatan ngonungo na kiana rauninda kaya na kiana sabi suki baka tutolos rana non rambula non rabaka sama na non dai tambangoni membaleta na baka ngata kini mona libuli binaka itiko na weekend na baka rong itiko mai weekend na itumbu lebu na bi na vanua ndaroni nda kawi baka salami kina na internet itiko na International Telecommunications Union na ndona non ratu tambana ngaraba baka tambagindua na non ratang kumakuir na ngon lalay baka na internet sina child online protection baka na idanay ran inda na lako na website so nda ran inda baka bangara na Google na kabi ka baka madal takti ko muniliw kitundo baka takti ko na internet safety tips very basic internet safety tips tulituk nga na lawas na 3 rules of internet safety kini ko tulong doro ko baka madala tikina na flag it na kena yung kena na wonirua na zip it pati kena block it na zip it tulituk nga na internet safety tip zip it block it flag it raro sarvikan menda na waka samatakas ya menda na numutiko biga bago sibir na nonda ngoni lalaya na retiko nongo zip it block it flag it na zip it na kene mbali keep your personal stuff private and think about what you say and do online itu iso nandi tuku weekend ko nda singira ninda na wasia tele windua na nonda benga kaun beka na wono ende tiku kina kenda ninda la kutubango na ngoni salango singo la kutungai ni singo dhabutu tu ni windua singani kila na dango ka utiku ngoni salaka na be tuku baya enda marro ya baka tokai na confidential information se personal information me baka nga no mutomba litu ngoni salango na singiro ni tuku no sini tuku bango bwa endo singani kila na matanggal ka batalinga mo na takaba na ngono tiku ko se ngono baka nga takakina na internet singani so na bi tuku tungo ka sena personal information ko na full name na damu to na kemu tamba na no physical address o tiku be kena beka baka kina ne bebo nombe ka ukala ndona kando matungo berna lumenda baka tukai tungo na selfie mera tambagira au bia baka salata ka berna baka ngata tumbe kana smartphone ngono tambaki na selfie na kaida ka ba lebu na smartphone sertu ngono ersa nanga katona wira na wono turtukina na ngono turkina na kemi tambaya sena geographical information na latitude watekena longitude iyo kwaya sange raukina keba kau na ride so na smartphones bang bimbin iPhone sena Samsung ni nambi me bang na map pan enro ni tukun sang ko na bono tukin iyo baleta ngona so ni tambo na tura na kaida ka na misi ni sena na telepon bi ko katona sang ko ya na no na latitude watan longitude ngai
I mbiuta mai ai nandakuni tamba nangono retika ni tamba sini kila so nabi tukutungo itiko mai nandakuni tamba. Vinavali usara satini ukila ni sa ndotal na nondathiengo en nangono ni vake keli karon nangai tasire kitali tigani en buni kena mai zaboto ngana nondangono baru tak ni vake keli en ndotal manda nondathiengo en nangono ko. Eu sabe que ainda vou italitiko na nondanga no baru takiango na baki keli ni baru davo tinga nda vau bini bina ati vale be satini cheme salabe mai na tambana ni cybercrime unit en na butinga ni bika samai iwosi rautika na nondanga unongo ni sambula binaka nango ni baki keli ni mbula binaka ndi walis ni mbula binaka o warro to to malo na italo nondro ya kaboto ke satin lazi ndona kana nungurita zake bukotalanga na lungu no to de tukutuga usare de vaga to na bwino wani na ireringo iriboro butoko da bulambula na utonda no ndombula roni tunga rale watunga na kana maisaka bole tu sabo vitalia tegi tu na irereya na tena ka bole tu no ngone lai ndere tu ni tabile bo ngaraboto no ka nguri usare to no serega to ko marua aurega wabu tili sartunga na ngukoro nei reringuri sanda tu sartunga sanda tunga bo kango sanda wele tunga sa lakona kaya sanda ke bo wele vene leon mai takana kaya o tele basika o kinta dali sa do na kaya ko sana mai tutele no nguzuru ka ke ko ya o we bo vina taki satini toka ke ronga no dal vina ka satini ngo ando ana kerker tu ani do ana turanga ne romani bonwa na renga pa bonua pa na renga ni tamaterialia o via vareta tokani no gurai na matarali kaya eroni dona kamera ni zaka me reuni to vole me letia na pagana na sina bakasa muni kambale tetu Facebook eno bukuro ira kwa na ndo kototo so na matarali bakasa ba akene le ngoni tukutunga ne na korogo i wolotu na valebu sarana zauting mai welotu en buni banana no ya satini ni waro zabotiko na nondanga no waro takini vakikeli ukila ni sa ni waro itakatiko na levu ni ikisi sa kawandeo tekiza kisartiko na matabelo wai kana tiko nga na bibarara mataki beira na luvenda bambimbi be kenda saramanda ni tumbu beira na ndo batome nondanga nongo na bika endondonu men merasana na makikina ni kena sa toso na banganga takini bika ba libu bambimbi na banganga takini taleboni ko sa rara na ngonongo nakanai yo o wetoman telenga o kila weekend na ituki na dona kambimbi weekend na wira na luvenda elewa iyo kila liu dona kambimbi weekend era maroroi era baga maringeti dona lomani dona vale segendir ndo mbiutu merla kutu baga Italia na ngonongo ke baka o maroroi tikundona lube mungonele no lomani vale ke usana no mo sa songo te kita mena katumba sa logo bina no katumba logo bina na gate tumba baka grill bina no vale ke baka itiko ndona taliboni monele taliboni beko ke baka ngata tiko no monele e serra tiko ngani ndua e rosi vivo se kitiko betiki no monele no maroroi ko itiko no lomani no vale yang na okela na salabatiko na kauni tiko na bi baka ramataki matai seranga weekend ni tumbu mnanonda yandendra vaki sana kitu na singiro ni baka dor na vika todo kitu na tamada ngani visa libu na vika kitu ndo tuku ndo me vika kitu ndo lingo manga na vika report taki so na vika singa tu ni report taki tu singa ni kilara na vika ya tu ko ngona baka bimbi bi renondo yona vika muni ni tumbu ni baka rongo ti kumai menta sayan ra baka seranga na non rombulo irna luvenda ke baka kitu ndo sulitu ni baka sala ke baka itiko vale na computer na laptop ke baka baka takiti ko lubemu na computer na laptop ka kuni bito lo mani room computer seranga na lo mani sitting room na bono rani lo ready iyo ke baka na bito lo mani room so ngono room singini kila na bono suitiwe na baka browse takutu ko baka ngatakiti ko na laptop se odi bi busa ke patu batiki ko ya au kala bi kana ni tumbu bago sibin de tungo na wi korba balangi ende okena de kala bena tu diso tini toka ni non ranno beno diso tini non friends era tu me ve na vivo no se ter tu kina
So nanguna rando lako may rando friends rando may suritira mera lako bega nando bono rali silipo rali mo nando na vale sera lako rali sarale alo kina beka bakakina. Me bakanga nando clear na non rito kanuir na luvenda yana buruburungo. Donu talanga mo nasanga mo clear na non friends. Non friends na Facebook, sa non friends tu kana cyberspace na bibo no wangor. Sayang talanga mo na kila so diso te bibo sa kitiko kaya na internet. Bibo sa kitiko TV. Ndi bibo sa kitiko peka batike indo ay mbido tu na fake profile. Kono bi kaya endonu menda bagara ramite kende kina o kenda na tumbu senga walanga ni bakasala kitu bido te kingo ke bakai lewu weekend bina katel tali lewu ni bakasala. Satu na bibo no ay na internet ke bakanta bakanta na internet. Awa pa madal ta kitunga ni ndo ngana bonua. Tigo kinondo na roto program sa ko na International Telecommunications Union roto tiko na roto program na child online protection around in the labor wilika around in the download tak na bika ko ituki na menda bagulika menda na roni andan rabagikina enan rambul na leben Tunak satini ni barita tingurin beletan na bakang takini internet ni rasa bakang tagatiko eran ngone kila ni natiko na nangangandre bir na tumbu-tumbu mer bakasala taki kapakaki na kena bande o tegi sartalenga na bakasala ngo beir na ngone nando bating may nangoni baki kel me may sabating nga nangonongo diti ko na nambani taliboni raunin do taray tiga ni kina na boy lesi merawa ni rabise mati bondo dunia ni kina tambanongo kasobir nga kila ni tiko na cybercrime unit na tamadada niyo bisa kandubing garabi bolikina na boli unai na nito tamban na ito ko na 5.7 Suba Street Turaki robi boleh kati tiko pakai bakau nekela na bonito kino kasabia na Turaki bola kati tiko na nito bol ni bola ni 5.7 Suba Street namba ni telefon na tulu 25 599 se 007 ruondo 9905 219 beke muni talanga na bagarong tiko mai na bi kitondo sureti talanga na bi bono eso na bi song sungulot bi youth group mada sauti tigo menusuri uli bos tigo banandona women seminar round ni bola ni bona director CID 5.7 Suba Street namba ni telefoni tulu 25 500 me kito nangoliani kito le vosa le takambeka na awareness na muni bagara ramanta kina liuni bonwa membaleta na ulutanga kiro bebo sakiti kina ni singile ni singindai bina wale busaro bo bina binati wale bisati ni cheme salabe na wale silesi mai na cybercrime unit na buguni ulutanga karao mai tasireki biba en rati sartali tunga ni biki muni nando bating mai na nandangona ni baki keli en radio Fiji wana ndo mai biti kabaki na FBC TV ka sana dabati kina nandangona ngo bini binata ital wale buna nandra sileti mai nandangona sati ni cheme salabe mai nandabulangi en singaniko meda bandagin do batu tigani na madao katumai na ngona ni baki keli ni kalunga tasatiko ni sama demanda